Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo pričati o tome kako naučiti psa da pusti neku stvar koju drži na zapovjed. Uživajte u nastavku videa. Kao što sam već rekao u samoj najavi, danas ćemo pokazati kako da pas na zapovjed pusti nešto što drži u ustima. Tu će nam asistirati Astra u današnjem videu. Ono što će vam trebati je, pripremite si nekakve nagradice, nekakvu hranu, evo već njuši, zna da je unutra hrana i vidjet ćete da je u biti vrlo jednostavno naučiti psa kako da pušta na zapovjed. Ono što treba samo biti dosljedan u tome svemu i ne forsirati, ne žuriti, što smo već pričali u prethodnim videima. Pa evo, pripremit ćemo si jednu klopicu. Evo ovako, znači uzet ćemo kobasicu za markiranje, uzet ćemo komad klope, daćemo psu to i sad ćemo staviti klopu na njušku i reći pusti, pas će pustiti, bravo, nagradit ćemo i kad pojede klopicu, uzmi, još ćemo ju dodatno nagraditi sa igračkom. Zašto je bitno to dodatno još nagraditi psa? Tako da pas zna kad je pustio da će opet to dobiti nazad. Znači vi se možete opet dalje natezati sa psom, opet klopica, pusti, bravo curo, pusti, bravo, uzmi, bravo curo. Znači, to je to. Vrlo je jednostavno, nije ništa komplicirano. Samo psu nemojte dugo ostaviti igračku, jer ako je ovako malo veseliji, onda će pokidati igračku. Možemo pokazati još jedanput. Znači, klopica u ruku, stavite na njušku, pusti, bravo curo. Bravo, uzmi, bravo. Znači, s vremenom kako pas to bude prihvaćao, vidjet ćete da samo na zapovjed bez klope će to isto. Ali isto što smo bili pričali u prethodnim videima, nemojte žuriti, ponovite to par puta dnevno s nekakvim pauzama i to možete kroz igru, možete sa kobasicom nekakvom, sa nekakvim jastučićem, sa lopticom. Kako pas bude prihvaćao, znači možete pokušati bez hrane. Uzmi, pusti, uzmi, bravo, pusti, uzmi, pusti, bravo curo. Bravo. I vidite, znači samo trebate biti dosljedni sa ovom hranom, vježbat i to će doći sve samo od sebe. Isto poigrajte se sa psom, ako možete, ako se voli navlačiti kao što se Astra voli, na kraju tog učenja se poigrajte, malo se navlačite s njom i to je to. Bravo curo. Pusti. Bravo, uzmi. To je to ekipa, nadam se, evo video je bio kratak, ali nadam se da ste naučili nešto novo. Kažem, nije ništa komplicirano. Samo budite dosljedni i to će doći. Naravno da sad Asta ide na klopu. Nemojte zaboraviti klikniti subscribe, klikniti like i vidimo se u nekom sljedećem videu.